Bwega murimi wa mbono ntubari botienu na bo biashara na radho koni mekindori bedhire tubakina bre kwa bakethetane goteane ne MCA wago na arabedhire tubakiugi batige tonyuma kire mirandi yothe nambre Adams Muturu adhirinja na ripoti eno. Baani ya biashara na rutungo thoko na Mekindori ibara bachumirete na muthoro na kuina ndombo cha kuthombia MC wa Mekindori Julius Mireti Kaimbo wala kuana mbirite kwithira hukume siasa kire thoko era kwa ntere hii ba kimuromba kumba kwithira kire kwa hukumera ngo ya mubunge wa shombu ketiganisti mporo abori wala bawete nombete kwithira kibachora thoko e chiringi milioni 320 kwenda batu kwithira turi andu barabara ya maendeleo ya bwethwa mporo are ta thoko wa ne bwethwe na aberuora karabati mporo ambiria gutheta akiwa barabara itebwethetwe na ekire lami nawe itawe yo twenjire mbwa na githugira twina kyo ya kariba Mekindori kana kariba market ya Mekindori thaito igua muchamanio yure yo kuritanto barabara eno turenda twire batu twikuruire shindigira twikwamba kuthirira nao urenda thaire nge tuthira ogora gaturire turekanina siacha iteire twendane nikenda tumba kurutangwe wowa ni mutu wa gute muntu tenda kurunketo nguru kwawe kunende oge yakuana bako bana batena mwata baku bana mwata ni bipotiti ya ewo torana kubukubu wo muchezo rekania muchezo na batu buru o kombora eta nyumba teo ikire mwata ningo wesiwa weza ino ntozo na muchama yako bwani boro turika barabara ene ithira wena muchamano yako rura ndure nenji kabara karabati cha Mekindori rokona Jumamosi roro kero wa ka muntu rwa ijaza nanto ukithira ka bros ukithira ndure nenji nya kaisa sawa ukithira ndure nenji nya kaisa sawa uteo waeta uwe thai kuro ara ta thoko ara ta ka bros kwanjie kurora maendeleo na tukendana katwatora mvenene mwankare tukiwa thoko ete kubidwa thai mheshimiwa mporo aturetere maweya waka thoko ilio ndro yauka weka imbo rekana mporo wa bori na tuweka anya na nkiwa babo bwena nyumba kabo kawatanira na twatanira twindene kenda tonera na bya kurea nderi wa mporo wa bori na weka nya nontungo tongorio maendeleo oruare karare na contractor urayete saitina Mekindori au wa contractor akaumanda kana araome contractor ndagachi ato yoko Mekindori areko sasa sawa kuererwa ngowe ibo kwenda contractor abo angowe ayo matundira mporo abori boringere Nkorokia biashara baibethete bakimenera bonene Julius Mireti Kaimbo ora kwendekethia bomba kwitha kuma barabara na bakumba kwitha bakenderia akendekethia bomba kwitha baikwa kire kiwanja kia DCC kana bomba kwitha baikwa kwenderia kire skuru ya TTI ontubura kariba na biashara boete batumba kwitha bakebela barabara na barabara bakiromba Kaimbo kureka komba kwitha hukumira mantu ya thoko a biashara na kariba Mekindori nyaba atu tuendete mbia kalo ipo tuendete mbia na MCA oro ayeta kundianto afandri muntu aito kaburiere aite mayo ya bari ya tano etorere bairante bachoke to yekia mpia boria ende oni majini bebe ndemo vazi wakaimbo imbora moto ndio darumanta to muchamani ndio enduante ibareti mayo oro muchamani yo mnene wabiteka na rena mbia nenyaba mabare waiba iromere enduwe wera baba tenda maandamano endo ngoya atokore mheshimiwa kintu kinkwenda kansu kambere batu tuteta maandamano leo titu kwenda thoko twe bidwa Kenya ento kya bigato kinkwenda mwe nakyo ni ate batu akariba Mekindori tokono anindwa na tote kwenda ndwa ni makate uma titarango ya rakaos labio ndiaria biguate Kaimbo aetia biashara Mekindori yo baba uritango thoko nya etochoa afa karange aro kari restaurant yekie anampio aria Nairobi nare imwetonga leu atiete biashara ya Mekindori abure tokoni kimoya yuka mugamiti aetochoa afa na afa restaurant ya kari tiara Kaimbo ato gwira batu tote kwenda ndwa nethra wani ndwa kwenda
watu twameba na tutiokuita tena imani yao Kaimbo na Kaimbo eto watanira mporo bwake thoko reka na andro inyinge reka otwetera alimo otwetera bakazua ba Nairobi eta abaisi abiashara ba Mekindori na ikandra huwa eta anto ya baba reo tibo bagwathikira na Nairobi bare batakwere kura twararero kugekera tuko na mukenya atu tu abiashara no karo mporo abo uwa tukuromba na iteyo kinene tutikwenda andu arene mugario market no gaeta mwananchi okawaida aringanithwa ugethera mutongoria mwenzako utiwito mukonsoti manto ya maendeleo bora ya wita na mbere ugaya goria raia Uthiba urite Kaimbo kuma weruni na kubera kithiraka kurana thirikari nene mwa thirikari ya county nontu Kaimbo nombete kwithira kira biashara baba komba kwithira bakire ogoti mwankara thoko ekara ikikomba kwithira gyako mukire mwaka yumwe na meri 6 Mkondo kuria antunara watu ratu gaitare ankondo mbere zo ta mwanzo idinga ito menye ade moro yabo ekore kimane ndia ade ekore uta mwanzo idinga no rwame no naiwo watu ratu gaita ene kwere uta mwanzo idinga no tuna na tarere bo onto ba mwisho nabu akariba mekino niga mwere momero ure atire momero ure kelike kere ndagite atake bya koga kelike ndagite atake bya bi enru kelike re za uno kangi buru imboria mana yake yale ko endere to muntu ara no terio tethia ni no ambi atwazo kwando kwira oke akondela bo endele ta baba aida afuga tina chume kweri report na Meru TV kuma tiani betanda msimuturia Wadhirinja.